I pozdrav ljudi, evo nas u mom prvom tutorialu, ali u tom tutorialu ću vam pokazati kako da skinete Call of Duty Advanced Warfare, najnoviji Call of Duty. Imat ćete link u deskripciji, to će vam ovako izgledati. 6 GB RAM morate da imate, 6 GB RAM na kompjuteru, a zauzima 20 GB. I samo idete na ovo download, ovdje ne ulazite nikako, tu će vam nešto drugo izaći, ali sad idete na ovo, kliknete tu i izaći će vam ovakav prozorčić i samo kliknete u redu, a možda je vama neki drugi pretraživač, meni je ovaj, kako se već zove, Mozilla Firefox, možda je vama ovaj, njemu će odmah da izađe ovdje nešto, ali nema veze. Znate kako već da uđete na torrent, skinut ćete ga i sve to tako. I to je bilo to za u ovom kratkom tutorialu. Nadam se da vam se svidio ovaj video. Vidjet ćemo se u drugoj epizodi. Ćao!